Бүтү күнүнө бим adım Ariana Alexeyeva 2 класс үйренечитебим проегим темата туттулубат мал 2 стыына. Бигин чоланчык уолу оңолбут. Биеха надо кисточка, кыпты, прозрачный клей, майонез каппагы, аяк, кекерите, краската, инне, харага, онна, витамин хара, онна чоланчык экехите. Кисточканы улыбыт, красканы ултубут, онна краскалатыбыт. Краскалан бүт. Клейді бүт. Бұны уға бүт. Билигин кегетебит. Калактары килейтибит.